tla a eme sentle go gona tsa metshameko mo tsere go gang ko pele mo tshareng ono Motse wa Kalamare o ipelela dingwaga di le 125 Dikereke di tlama go tshegetsa kagiso le thokgamo ya lefatshe leno Patautona wa pele wa DRC Joseph Kabila a tlholelwa leoso ke kgotla ya sesole ya lefatshe leo Tla ke go dumedisa gape motswana we tshotse ke dikgang tsa Botswana Television ke Lucia Ramasu Mo pegong ya ketapele re ka metse ka go farologana lefatshe ka bophara e ne ipelela boipuso kwa motseng wa Kalamare gone bane ba tshwa malatsi ao ka go ipelela dingwaga di le 125 ke gore 125 years motse wa bone o le teng Khosi ya motse o Khosi gwa reng Mosinyi o lebogetse seabe sa bagolo mo motseng wa gagwe go bo ba ne ba tshwaragana go aga motse Khosi a re motse wa Kalamare o tshwanetse wa gola go menagane go ngoka babeletsi le bajanala a re tse dintlha ka Love Mo Mario Motse wa Kalamare o dikilometera di le 49 go tswe mo motse wa Mahalaphe wa ileng one boremelelo jwa dithabololo mo kgaolong Motse o dikaganyeditswe thata ke dithaba tse go tlhalosiwang ha ditshwereditso tse di ngokang bajanala go tafa Khosi ya motse o Khosi gwa reng Mosinyi a re lentswa ba ipelela dingwaga tse di 125 jana go botlhokwa go lemoga seabe sa bagolo ba ba tswang kgakala ba tlhokometse motse o go hita o nna le dithabololo mo go rang gore mo 125 yo wa ka go le kgolo ya motse o ba na le seabe se se tona thata ile gore ba go thela ba mo motse o ba sia ka dingwaga di le bo 20 hela kana or less kana hela go le a me ba gaetso ke batla go lemoga batsadi ba ka tsela e hapegileng ka gore rona re santse re na le dinoko tsa go kataha ra tantsha ra ipela ra ja ra nwa me ra itse gore batsadi ha ba tsena mo dingwageng tseo gantsi ba bo ba le hela kolwa pe Bangwe ba bagolo mo motseng ba thalosa ha moleto o ba thatswa dipelo ka jana go lofa e ne le sekgwa ka nako ya fa batafa mme jaanong gompieno go na le dithabololo hela tse di kgatisang ka gore dilo tse ne a re ha di dirwa tse ne diro ka thuso ya batho go ipupaganya sekwele se ile ha ba bona le gore bana ba boga bo ba kopa madi ko mahikeng me ba mahikeng ba ntsha madi a romela ko travel counseling ko Sorong sekwele se be sa go agiwa hela mme gona nako e ne re gola mo motseng wa hela gore ne re sa tshele jaaka go tshelwa gompieno yana batsadi ba rona ba ne ba nna ko masimo rona ne re na re le nosi ne re sa tshwane le bana ba segompieno ba leng gore motsadi tsatsi le letsatsi o tshwanetse gore ba salanye le ngwana ba sekwele Modula stilo wa kansele ya Mahalaphe e leng yone e okametseng dingwe tsa dithabololo tsa motse o a re kansele ya gagwe e na le dingwe tsa dithabololo tse di sologetsweng go dirwa mo motseng o re se dira mo nakong ya gompieno ke gore ba Kalamare ba hetse ba tsentse di-proposal Kalamare ha o mo lebile ke motho hetse le motona thata o e leng gore ditsela tsa teng bogolo ya internal roads ga se tsone sente mme ke dilo tse di tseneng kganya metsi mo motseng wa Kalamare ke kgwetho ga ise di goroge sente mme ebile ha o lebelela gape le go bewa hela ga ditsha ga ise go wele mo e leng gore batho ba ka hella ba itumela ra jaaka gompieno re bua ka bogologolo ja dingwaga tse 125 Moleto o ne o ipelelwa ka tlase ga sethogo se se reng motse wa rona seikokotelo sa rona le boipelego jwa rona Love Mo Mario BTV News Kalamare Dikereke di tlamile go tswelela di thusa puso go tshegetsa le go tsweledisa kagiso le thokgamo tse lefatshe leno di le akolang fa e sale le tsa boipuso se se builwe ke baeteledipele ba dikereke ka go farologana jaaka dikereke di ne di ipelela letsatsi la boipuso mo ga borone a re utla mogalang molatlhegi ka pego
Mo go ipeleleng dingwaga tse di 50 le bofara bongwe lefatshe leno le ntse le ipusa ebile le tsweletse ka go akola kagiso le thokgamo. Dikereke ga di a salela morago mme molaetsa ke go netefatsa gore kagiso e tswelela e rena mo lefatsheng leno. Seo se dirwa ka dithapelo. Re tswa kgakala re ntse re rapedisa thokgamo ya lefatshe la rona. Re tswa kgakala re ntse re rapedisa yone stability le peace. Gore wa itse gore le ha go ntse go neelanwa puso yana e neelanwe ka mokgwa e leng gore ko amogelesegang. Re dumela gore modimo wa re rata wa re utwa jaaka o bona re sale re ipusa ka 1966 mme ga re ise gore nne le mekubukubu le rona mo dikerekeng re dumela gore ra ipusa mo lefatsheng la rona ka gore rona mo lefatsheng la rona ga re kganne go rapela re phuthulogile ka sone seo re dumela gore ja go fa modimo le rona o re buletse boipuso ja rona mo lefatsheng le la rona la Botswana. Re tla gakologela gore e rile bogologolo dikgosi tse tharo ba go kopa boipuso ko ga Mamosadinyana mme re tla gakologela gore ka nako e neng dikgosi di yako ba ne ba na le di-missionary ke gore lefatshe le tota ga le thaega nne le thaega e le gore dikgosi tsa rona ne di ikamantse thata le kereke mme ebile e ne le kereke ampo baruti e ne le bone bagakolodi ba bone ka nako eo. And just last year, we witnessed something very historic. The first peaceful change or transition of government. It is very rare in our continent for a party that has ruled for so many years to concede even before the final results are announced. We should never take such things for granted, children of God. It is the Lord's doing and His grace upon us. As Batswana, we love peace. They may call us people who are weak, but we love our peace. Monongwaga lefatshe leno le ipela ka molaetsa o reng Botswana wa rona boipuso jwa rona. Amogela molatlhegi Botswana Television Gaborone. Tropalo ba tse leng tropo ya ntlha ya Bechuanaland ka nako tsa maloba fela jaaka metse e mengwe go ralala lefatshe leno e ketekile letsatsi la boipuso jwa dingwaga di le 50 le bofera bongwe ka boitumelo le tlotlomalo e go godimo jaaka banni ba ne ba phuthaganetse kwa dikgotlaneng tsa bone go keteka letsatsi le la boipuso ka tshwaragano botho le tlotlo tse di itsegeng thata mo ngwaong ya Setswana. Bani ba tropo ya Lobatse ba ne ba iketleletsa kwa kgotleng tsa bone go ya go ipelana letsatsi la boipuso. Bangwe ba apere mebala ya flaga Botswana le mateisi go supa boleng le tlotlo ya ngwao ya lefatshe leno e rotloetsang tshwaragano. Dithulaganyo tsa letsatsi le di ne di supa le go tlhalosa ditso go tswa ka nako ya fa lefatshe leno le tsa boipuso go tswa ka fa tlase ga ga Mamosadinyana le go rotloetsa setšhaba fa tsholofelo e le yone fela tswelelo pele ka e le yone e go rusitseng lefatshe le fa le leng teng. Mopalamente wa kgaolo Re Kamal Jacobs o na apetse banni ba Lobatse dikgomo di le 12 gore ba je ba itumelela tshwaragano lorato le tirisano mmogo. Morahi malala la go tsogo sala go ntse go eme sente go kile ga toga gona go le shekere madi gayo morahi o no se tshumile bora dikgomo ba re eme no keng mo palamele ne tele no ntse dikgomo di kana 12 jaanong ga se dinama ke nta le bone ra go ja re tswa reme tota go tsoela le rato le boitumelo le tshwaragano le popagano yone ba thaiba le hatseo seleng ba itse ke yone re ile mo ga gore Batswana ba santse ba rata boipuso ja bone ba santse ba ipela ga tsaka la tsela bone ra kola kagiso le neelano e re bonang ha kgaolo e go simologo e go go sena morahi ope o no nna le ka 1895 ha magosi ba ile go kopa tshireletso go se tharo ha ba boa kwa bo bata kgaolo e bo ba duela Mamosadinyana ka yona le go itse gore ba eta
ga bo go dirwa sekontiri se se ne se tswa ko seporo sa go helela ko high court. Lefatshe la Botswana le tsweletse ka go nna sekgantshwane sa lefatshe le le ritibetseng le sena dintwa tsa sepolotiki. Se se supilwe ke bajanala go tswa kwa Greece ba ba neng ba etetse kgotla-kgolo ya Batawana kwa Maung ba nyoretswe go ipela le Batswana le gone go bona ngwao ya lefatshe leno. Fa ba fiwa sebaka sa go dumedisa Batswana baeng ba ne ba kgola Batswana ka phitlhelelo mme ba ba kopa gore ba se ipone tsapa ka go lwela ditshwanelo tsa bone le gore lentswe la bone le utlwa le lefatshe lotlhe ka bophara. You know that African people have suffered a lot all these years, especially because of European people coming here, that's the truth. Mafatshe a Afrika a bogile thata ka lebaka la mafatshe a Europa a neng a tla kwano. Seo ke boammaruri. Ka jalo ke selo se sentle fela thata go ipelela kgololesego le go tswelela le tshela jaaka le tshela ka gore ga ke gakologelwa sentle Botswana ke lengwe la mafatshe a ritibetseng a golang le fa dikhumo tsa lone di sa felele mono. Ke bua ka mepo le ditswammung. Seo ke ka lebaka la gore le ne le tlhoka thuso ya batswakwa go epa le go gweba ka ditemane mme le fa go ntse jalo le tsweletse le tshela sentle le na le kagiso ga le na dintwa tsa semorafe. Seo ke selo se se botlhokwa fela thata mo kgaolong ya Afrika. But at least they have managed to have a good quality of life and to be peaceful, because as far as I know, you never had a civil war in Botswana, and that's really important for an African country. They have seen the Okavango Delta. They have seen our wildlife, and now they are coming to interact with the local people. Ba bone makgobokgobo a rona, ba bone diphologolo tsa rona. Jaanong e ne le nako ya go tla go le bona. Maabane ke ba tlhaloseditse ka botlhokwa le dikgotla tsa rona le gore re tlotla ngwao ya rona fela thata. The European countries, and we are from Botswana, and we really, really value our culture. Re gatala pele ka dikgang tsa rona. Moemela kgosi ya kgotla ya Jwana kwa toropong ya Jwaneng, Kgosi Duncan Marumolwa a re nako e gorogile gore Batswana ba ikemele ka dinao go na le go ikaega thata ka puso. O tlhalositse se mo metseletseleng ya go ipelela boipuso kwa toropong eo le mo ditikologong tsa yone. A re utlwe pego ka botlalo ka Emmanuel Rapoa. Lefatshe la Botswana le ipelafatsa jaana ka motlhala wa kgatelo pele go simolola fela ka dingwaga tsa maloba. Lefatshe leno le ne le mangwe a humanegileng mela tswa mo le hatlhakgwegeng go nna sekgantshwane sa gompieno se se santseng se melediwa mathe ke ditšhaba tse dingwe. Fela mme se ga se a lekana go fitlhelela Batswana ba goroga mo seemong sa go ikitega ka thupana go ikemela ka dinao. Puso e dirile go lekane yaanong re godile 59 years ga se thaka motho re alogile re tshwanetse gore jaanong re itirele re ikemele re itirele letsatsi le go tswa mo dipateng tsa rona. A re rataneng re le tšhaba ka lorato le le na le boikarabelo, lorato le le anamisang boitumelo le boipelo e seng kutlwe botlhoko. Ba re itsheelang a re direng jalo ka tsela e na le boikarabelo le gore lo itumele le go ipela e seng go baka mathata. Go goga mmogo ka ngatana e le nngwe ga bolelwa go ka ungwela lefatshe leno go inoga mo dikgwetlhong tse di teng. Mme re amogele dikgwetlho tse re nang le tsone re le Batswana mo lefatsheng la rona, mme re tle ka ditharabollo tsa gore ko pele re ya yang. Go solofetswe gore re ngwaga o tlang Batswana ba bo ba munetse marulana pele go nna pelokgale go ipelega mo botshelong. Emmanuel Rapoa, BTV News, Jwaneng. Mogolwane kwa bankeng ya Botswana mme mosetsana gape Thopetsang a re ba mo dipatlisisong tsa go bona gore a gona le kgonagalo ya gore banka eo jaanong e nne le ledi la maranyane kgotsa digital currency. O buile fa tsamaiso e tla boele maleba ka jana e tla thusa lefatshe leno go nna mo seelong sa mafatshe sa ditsamaiso tsa madi tsa maranyane. Thopetsang o buile se bošeng mo puisanong le lekalana la dikgang la Botswana Television mo Gaborone. A re utlwe tsholofelo Tompale.
Go tlhamiwa le go ratiwa ga madi a mo maranyaneng go ile ga fetola tsela e e tlwaelesegileng e batho ba lebang go banka ka yone. Ebile se ile sa pateletsa dibanka tse di tona tsa mafatshe gore di ipotse gore a le tsone di tsenya mo tirisong madi a mo maranyaneng semmuso. Sekai, banka e tona ya lekgotla la mafatshe a Europe e ipaakanyetsa go nna le digital euro gore le yone Bank of Botswana e se ka ya salela kwa morago e ntse e dira dipatlisiso tsa yone tebang le kgang e. At the moment, the bank has not yet committed to issuing any any central bank digital currency. Mo nakong eno, banka ga ise itlame go ntsha madi a mo maranyaneng. Re santse re le mo legatong la go dira dipatlisiso tse di akaretsang go lekeletsa tiriso ya madi ao ke batho ba re ba tlhophileng. To include the use cases to see what really the CBDs can be used in Botswana. Go ne ga tlhalosiwa ka botlhokwa jwa go dirisa mofuta o wa madi. There is a possibility that the digital currency, if introduced, can improve the payment system. Go na le kgonagalo ya gore madi a mo maranyaneng fa a ka tsenngwa mo tirisong a ka tokafatsa dithulaganyo tsa dituelo tse re nang le tsone. Gape re tlhoka go tlhomamisa gore pula ka nako eno e maranyane a dirisiwang thata e tla tswelela ena le seriti. The pula has a place and it can still be used as a legal tender. Le fa go ntse jalo, Bank of Botswana ile ya gatelela boleng jwa mofuta wa madi o leng teng segolobogolo dilo tse di sireletsang madi ao. Then there's also what you call the security features. This is where, sometimes with some noise. Go na le dilo tse di sireletsang mo mading a rona. Madi a mangwe a na le selo se se dirang gore ink e kgona go fetola mmala fa e sekemesiwa, mme gape go na le madi a mangwe a tsentsweng ditshwantsho tsa holographic. There are those stripes that are drawn in the notes. Some are embedded in the notes, some can be on top of the nose. Banka e neng e keteka letsatsi la segopotso la 50 mo kgweding eno e ikemiseditse go dira dilo tse dišwa gore e nne le bokgoni jwa go gaisana mo lefatsheng lotlhe le go nna sekano se lefatshe le ka ikgantshang ka sone. Tsholofelo Tombale, BTV News, Gaborone. jaanong re lebatsa mafatshe a sele tautono a pele wa DRC re Joseph Kabila wa tlholetswe loso ke kgotla ya sesole ya lefatshe leo le fana seo go kgotleng ka nako ya fa katlelo eo e ntshiwa. Kabila o lebisitswe melato ya karetsa ya borukutli le go leka go menola puso. Kgotlatshekelo eo e teletsweng pele ke moatlhodimogolo wa sesole Lieutenant General Joseph Katalai e ne ya tsaya tshwetso ya gore re Kabila o tshwanetse o gape a duela madi a kanang ka $33 billion e le go mo otlhaela seabe sa gagwe mo go tlhotlheletseng setlhopha sa digogela thoko sa M23. Motsonetso kana o isu ka siele tla re dinele ntebogang sebetlela re di tshwaraganele ena re be mo dinakong ka tsa metshameko. Tla ke go leboga wena Lucia Ramasu motsonetsong ka mogala ka dikgang tsa metshameko ke bidiwang tebogang sebetlela e re jaaka lefatshe la Botswana le ipelela ngwaga di le 50 le bofera bongwe le ntse le ipusa le itemogetse kgolo le tlhabologo mo metshamekong ka go farologana se se senetswe ke batsamaisi ba metshameko kwa kgaolong ya bokoni ba tlhaloseng fa ba nnile le sabe mo diphitlhelelong di le mmalwa tse di tlotlomaditseng lefatshe leno a re utlwe ka re bosebele ka dintlha. Mongwe wa batsamaisi ba metshameko yo gape le leloko la komiti e tlhokometseng tsa botekiniki le kgolo ya kgwele ya dinao kwa lekgotleng la Botswana Football Association BFA Shine Malike o supile fa go tlhongwa jaaka motsamaisa metshameko wa lekgotla la Botswana Integrated Sports Association kana BISA kwa bokone ka ngwaga wa 2005 e ne le yone tshimologo ya dilo tse dintle ka e ungwetse metshameko ka go ribolola talente go tswa kwa moding. E association e leng gore ne le responsible for sports mo dikolong. Tota re ka re ke gone kwa le gore ne le grassroots level kwa leng gore the athletes were being developed be ba hiwa that international exposure because gore kana ngwana o na simolla go itse gore go na le international competition at a young age so hansa gola le ha setsanong a tshameka mo competitive competitions ona sa nne le lone le tsogola gore ke gona a kopanang
le that competition. Maleke a re mosepele wa gago kwa bisa fa ile mokatisi wa setlhopha sa bana ba dingwaga tse di kwa tlase ga 12 go ba tswetse mosola fela thata mo kgweleng ya dinao ka bane ba itemogela diphitlhelelo di le mmalwa. Ka 2010 ke be ke tsa a group of bana ba bisane ba ile go compete mo Coca-Cola tournament. It was a tournament which was done by South Africa by prepare the World Cup. Ba batla go bona gore a me organization ya bone e malalala utso. We were and runners up to South Africa. We lost 3-1 in the final. After sonona re betsa bo Tanzania le bo Zambia to get to the final. Ibe go ba go re agape ko Khosasa ko Namibia. That was the same year 2013. We went there. Rena le players tse di tshwanang bo Popora Matlapeng bo Tumisa Ngore Bonyi. We managed to come back with a gold. Re sa le fo mongwe wa batshameki ba ba neng ba le mo setlhopheng sa setšhaba the Zebras go ya go phadisana kwa dikgaisanong tsa AFCON 2012 Mokgati Pro Mokgati o ngathogane maitemogelo a gagwe ka nako eo. The preparation ya the AFCON e ne ile telle ga o ka lebella the core or the group ya team ene le gore ne ya kwa AFCON re simolotse go kopana ka 2009 ebe nna team e one go nna go ediwa yalo one go ntshiwa yalo one go ediwa yalo one go ithalla. We played so many friendly games, we played so many competitions tse di local tsa Southern Africa re ntse re le mmogo. That's why na re ga go ta yona khanya go qualify AFCON e ithetse le gore team e le bond ya yone ne ka se ka thuya go pena re tshwaragane the dedication mo le mona ikiteile sehuba gore no go mpie go la ka uta go teng ga e kra pallwa ke go qualify AFCON. Lefatshe la Botswana le tsweletse ka go dira ditso jaaka batshameki le batabogi ba mono ba tsweletse ka go tsholetsa folaga ya lefatshe leno kwa mankaleng segolo jang morago ga gore setlhopha sa setšhaba sa mabelo se boele gae ka dietsele tse tharo tse pedi e le gauta le bronze e le nngwe mo lebelong la borre la 400 meters le go dira ditso ka go gapa gauta mo lebelong la neelano la 4x4 kwa kgaisanong e sa tswang go wela ya World Athletics Championship kwa Tokyo. Karabo Sibili, BTV Sport, Francistown. Bakatisi ba ditlhopha tsa borre le bomme tsa netball tsa monogae le kwa Eswatini ba re metshameko ya botsalano ya malatsi a mabedi kwa toropong ya Jwaneng e ba file sebaka sa go itlhokotsa sentle go ipankanyetsa dikgaisano tse di mašetla tse di tlang jaaka metseletsele ya metshameko ya Netball Africa Cup of Nations ka kgwedi ya Sedimonthole kwa lefatsheng la Malawi. Mo metshamekong ya makgaolakgang ya borre setlhopha sa Eswatini se ne sa nota sa Botswana ka dino di le 57 go tse 40 tsa benggae fa bomme ba Botswana ba fentse Eswatini ka dino tse 43 go tse 39. A re utlwe Emmanuel Rapoa ka dintlha. Ditlhopha tsa setšhaba tsa Eswatini le Botswana di ntse di nkgisana magwafa mo malatsi a mabedi di tshameka metshameko ya botsalano ko toropong ya Jwaneng. Dikgaisano tseo tsa bo di le mašetla thata go ka bakangwa borre le bomme go suga batshameki go tia moko jaaka ba ipaakanyetsa metshameko ya mafatshe. Ya re mo letsatsi la bofelo ga thulana borre ba Botswana le ba Eswatini mme ba fenye ya nna bana ba kwa Eswatini ka dino tse 57 go tse 40 tsa Botswana. Motshameko mongwe o neng o kgatlha leitlho thata wa bo thulantse bomme ba monogae mme ba dira mogotweng ga e ke latelwa mosimeng ba fenya setlhopha sa baeng ka dino tse 43 go tse 39. I would say I'm relieved, not the results. Re ne re solofetse go fenya ka dino tse dintsi ka re letse re fentse ka dino di le 13 fela phadisanyo ya motshameko wa gompieno e ne le mašetla thata ebile ke itumeletse thata ka fa re tshamekileng ka teng go feletsa re fentse motshameko. And most importantly to win the matches. I'm happy about how they played. To me, ke itumeletse ka fa setlhopha sa me se tshamekileng ka teng ka bane ba le pelo kgale ebile ba le majato. They were aggressive, they have speed. Barulaganyi ba metshameko e ba tlhalosa fa e tsamaile sentle mme kgolo le phadisano e maleba e santse e tlhoka barotloetsi. Selo segolo sa ngwaga o ke gore re Africa Cup e tsenang ka December ko Malawi mme jaaka ke bua jaana ga re ise re kgone go kgobokanya tsotlhe tse di tlhokegang re santse re ntse re ikuela mo bagwebing gore re kopa ke monokeng. This invite has actually helped us prepare because metshameko e mosola thata
ka e re thusa go itlhokotsa. The hospitality extended here is beyond what our expectations. We really appreciate this invite. Ra itse gore accommodation ya ka rena le baeng ba ba tswang ko Eswatini yana ba robala gone mo ba reka mo dishopong tsone tsa rona tse le ba go ba botlana yalo ba benefita from their visit. Metshameko e mengwe ya botsalano e santse e solofetswe go nonotsha ditlhopha tsa beng gae go ka emelana le phadisano epe fela. Emmanuel Rapoa, BTV Sport, Jwaneng. Malatsinyana fela morago ga go latlhegelwa ke motshameko wa bone wa ntlha wa league ya English Premium, setlhopha sa Liverpool se letse se latlhegetswe gape kgatlhanong le bomampudi ba league ya lefatshe la Turkey mo motshamekong wa UEFA Champions League o neng o tshamekelwa kwa toropong ya Istanbul maabane bosigo. No e le nngwe e nusitsweng ke Victor Osimhen ka thego ya penalty e ne ya lekana go neela Galatasaray phenyo kgatlhanong le Liverpool, seo se raya gore the Reds ba gatisa jalo tatlhegelo ya bone ya bobedi ka tatelano. Le morago la Liverpool le ne le tletse ka diphosophoso mme le ko pele ba palelwa ke go dirisa ditshono tsa bone. Seemo sa bifela pele fa motshwara dinno Alisson le motshameko ka pele Hugo ba bona dikgobalo tse di neng di ba pateletsa go tswa mo motshamekong. E re dikgang di eme jalo, Galatasaray ba itumeletse phenyo ya bone ya ntlha ya Champions League ba tshamekela ko gae. Setlhopha sa Liverpool se gakgamaditse ba le bantsi jaaka bana ba simolola motshameko ntle le Mohamed Salah ga mmogo le Alexander Isak ba ba simolotseng motshameko ba le kwa ntle. Ya re motshameko o tsamaile metsotso e le 62, Liverpool ba dira diphetogo tse tharo go leka go batla nno mme ga ratela. Metshameko eo ya UEFA Champions League e tla tswelela maitsiboeng ano jaaka Barcelona ya Spain ya amogela ditshimega tsa kwa France PSG. Napoli ya ko Italy e tshameka le Sporting CP go tswa ko Portugal fa Monaco ya France bone ba amogela setlhopha sa Engelane sa Manchester City. Duela fela ka tselentseng jalo dikgang tsa rona tsa metshameko tsa nako ya boraro mme nna le wena tla ba re kopana gape kgante jana fela Lucia Ramasu ye me sentle go tswelela le thulaganyo. Bagaetsho, hurt people will hurt other people.